Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Yes, akohana te mwiroreri wa Jos Kenya Official TV origi ni ndacoka thiini wa mitambo ino nigetha thina mbere gukurehera mohoro mothe mare marahanika thiini wa nenda citu cio kinyanira na ngehoka ati no uragithi na mbere gu subscribe thiini wa station ino o ile turagithi na mbere gukurehera mohoro mothe mare marahanika thiini wa nenda citu cio kinyaniria na mwiroreri kuria mwena wa Facebook maundu no magithitio wega na ngagicokeria ngai ngatho ni tondu wa #JusticeForJeff na ni ngaruga mangimenyaga ati kihoto kia mundu gwitu Jeff nige guthi na mbere kuonekana na tugitigana na macio ni ati mundu gwitu Simon Mwangi Muthiora uria aumirire gukorwo hero wa andu aingi muno thutha wa gukorwo agifuatirira ino ya #JusticeForJeff riu andu aingi muno na Kenya aingi muno ni recognize ona ati ni akoretwo akiongerera followers aingi muno mwena wa Facebook na agacokeria andu acio ngatho muno no tugitigana na hau ni ati fan umwe wa mundu gwitu Simon Mwangi Muthiora akana o mukenya umwe ni akorirwo akiumiria na thondekera mundu gwitu Simon Mwangi Muthiora trophy ya kumcongratulate na trophy yo thiini wake kuma na ujumbe kana kuma na ndomereri o iria yuma ya mageganie muno ni undu kiugaga bravery is not the absence of fear, bravery is feeling the fear, the doubt, the insecurity and deciding that something else is more important. Simon Mwangi Muthiora, you are a hero. Na Simon Mwangi Muthiora baada ya gukorwa heo trophy ino ni akinyite mwena wake wa Facebook na akorwa akicokeria ngatho muno mundu gwitu Nevi Jackson o uria athondekire trophy ino kana o iria akorirwo akihe mundu gwitu Simon Muthiora trophy ino egwitu Nevi Jackson acoka uga atiriri, thank you so much for this is for all of us in this campaign. Auga Jeff deserved better. I listened to his voice suffocating in that grave and I knew he deserved to be heard. He left a lot of clues for us to fight for him despite who is involved. I'll rest when we get a logical closure. Ni maundu maria Simon Mwangi Muthiora akorirwo andika mwena ule wa Facebook na ninge acokeria mundu gwitu Nevi Jackson thengiu nyingi muno ni undu wa kiundu giki kia magegania. Iwe ukuga ate kumana na undu uyu njira thiini wa comment section na #no iria #JusticeForJeff. Thengiu muno mwiroreri witu.